es ist ein Ergebnis von Mission. Eu vim para cá como missionário. Ich bin hierher gekommen als Missionar. Você conhece a história da igreja? Und ihr kennt ja die Geschichte der Gemeinde, oder die meisten. Quando Deus nos mandou para cá, Als Gott uns hierher geschickt o hat, meu pastor perguntou: mein Pastor hat gefragt, você conhece alguém na Alemanha? kennst du jemanden in Deutschland? Não. Nein. Você fala alemão? Sprichst du Deutsch? Não. Nein. Lá tem igreja? Gibt es da Gemeinde? Não. Nein. A sua mulher sabe disso? Deine Frau weiß darüber? Já. Ja. E você não tem filhos? Und du hast ja keine Kinder? Já. Ja, habe ich. O que você vai fazer no... Meu pastor perguntou. Mein Pastor hatte gefragt. Você não fala a língua. Du sprichst nicht das Já esteve lá? Warst du schon mal da? Não. Nein. Você conhece lá alguém? Kennst du jemanden da? Não. Nein. Tem igreja? Gibt es da Gemeinde? Não. Nein. Tem crentes? Da gibt es Gläubige? Não. Nein. Então o que você vai fazer lá? Was willst du denn da machen? Pastor, Deus mandou eu ir para a Alemanha. Eu vou para a Ich habe Alemanha. doch gesagt, Pastor, Gott hat mich dahin gesendet und ich gehe nach Agora Deutschland. eu sou o meu pastor. Und jetzt du bist mein A bênção Pastor. de Deus eu já tenho. Also den Segen Gottes habe ich Agora eu quero schon. saber se você vai me abençoar também. Ich möchte nur gerne wissen, ob du mich segnen möchtest. Acho que ele ficou meio assim. War so ein bisschen Aí foi falar com a minha mulher. Esse negócio, esse cara não bisschen deve gezweifelt und er hatte dann mit meiner Frau gesprochen. Depois de falar com ela. Nachdem er mit meiner Frau gesprochen hat, Filha, olha. hat er gesagt, Tochter, schau, Pastor, se Deus está nos mandando para a Alemanha, nós iremos para a Alemanha. wenn Gott uns dahin schickt, dann gehen wir dahin. E hoje estamos aqui nós. Und hier sind wir da. Estamos lá em Wolfsburgo. Wir sind doch da in O Wolfsburg. missionário Eliné em Und Gifhorn. Missionar Nähe in Gifhorn. Pastor Márcio em Hannover e Gütersloh. Ja, Pastor Martin in Hannover und Gütersloh. Pastor Vasco em Bremen e Cuxhaven. Pastor Vasco in Bremen und Cuxhaven. O que é isso? irmão? Was ist das? Fruto de missões. Es sind Ergebnisse von Mission Há oder uma igreja Früchte lá no Brasil. der Mission. Há uma igreja lá no Brasil, a nossa igreja lá. Es ist eine Gemeinde da in Brasilien, unsere São quase Gemeinde. 30 mil crentes. Es sind insgesamt beinahe A nossa igreja 30.000 lá são Mitglieder. quase 30 mil membros. Es sind beinahe 30.000 Mitglieder. E todos os dias Und jeden Tag tem algumas centenas ou milhares de pessoas orando por nós aqui na gibt es Alemanha. Tausende von Menschen, die für uns beteten, hier in Deutschland. Alguém für que, Deutschland. para podermos chegar até aqui, Jemand, damit wir hier bis hierher kommen konnten, contribuiu para que isso acontecesse. hatte teilgenommen, finanziell teilgenommen, damit es das geschieht. Alguém ofertou lá no Brasil. Jemand hatte da was geopfert. Alguém orou lá no Brasil. Es hatte jemand da gebetet. E o Senhor nos trouxe para cá. Und der Herr hat uns hierher gebracht. E essa igreja é um fruto de missões. Diese Gemeinde ist ein Ergebnis Aí você pode pensar, der Mission. ok, pastor, você é pastor, Vielleicht kann jemand denken, ja, Pastor, é bist ja Pastor, bist ein missionário, Missionar. eu só um Ich crente. bin nur ein Gläubiger. Normal, um crente normal. Ein ganz normaler Gläubiger. Tenho a minha profissão, Ich habe meinen Beruf. não tenho chamado Ich habe missionário. keine missionarische Ruf. Então vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Wollen wir dann gucken, was die Bibel darüber sagt? Por gentileza, abra a sua Bíblia. Vamos ler aqui alguns Öffnet eure versículos. Bibel. Marcos capítulo 16. Markus Kapitel 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Markus Kapitel 6. Marcos 16, Markus Kapitel 16 a und partir do versículo 15. Vers 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Wer gläubig geworden und getauft geworden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Quantos podem dizer amém por essa Wie viele palavra? können Amen sagen dafür? Amém. Amen. Missão de todos. Das ist eine Mission für alle. O que Jesus Das ist ein disse Auftrag aqui? für alle. Ide e fazei discípulos.
Was steht dann hier geschrieben? Geht hin in die ganze Welt und predigt das E Evangelium. pregai o evangelho a toda criatura. Und macht den Jünger und predige das Evangelium für alle O Kreaturen. texto que nós lemos de Im Romanos Text, den wir auch in Römer gelesen diz que haben, Deus é Deus de todas as gente. also da steht, dass Gott ist der Gott aller Menschen. Dos judeus, Vom Juden, dos gregos, vom Griechen, dos romanos, vom Römer, dos brasileiros, der Brasilianer, dos alemães, der Deutschen, dos africanos, der Afrikaner, dos latinos, der Latein, dos europeus, von Europäern, dos asiáticos. von Asien. Deus é Deus para toda a Gott gente. ist der Gott von allen Menschen. E esse mandamento Und dieses Gebot, de Jesus, Gebot Jesu, ide pregai o evangelho a toda geh criatura, und predige das Evangelium an alle Kreaturen. é missão minha, Es ist mein Auftrag. é a tua missão. Es ist dein Você pode dizer isso para quem está Auftrag. Kannst du perto de nur für die você. Person sagen, die neben Esta é a dir nossa ist? missão. Das ist unsere É a Mission. nossa missão. Es ist unsere Mission, Pregar o evangelho. das Evangelium zu predigen. Não é fundar religião. Es ist keine Religion zu gründen. Não é falar de política. Es ist nicht über Politik zu reden Não é outras coisas. oder andere A Dinge. nossa missão, pregar o evangelho. Unsere Mission ist das Evangelium zu E o predigen. que é esse evangelho? Und was ist Evangelium? Boas novas. Gute Botschaft, Boa notícia. gute Nachricht. Todo dia a gente lê coisa ruim no jornal. Jeden Tag lesen wir was Schlechtes in der Zeitung. Quando se liga a televisão, Wenn man dann eine Zeitung anmacht, problemas financeiros, da sind finanzielle Probleme, da tragédias, sind Tragödien, situações complicadas. also total komplizierte Situationen. Agora, a igreja, Aber die nós, a igreja de unsere, Jesus, unsere Gemeinde, ela Gemeinde tem a Jesu, solução die para o hat mundo. die Lösung für die Welt. E qual é a solução para o Welche ist die mundo? Lösung für die Welt? Não é um novo Es presidente, ist nicht ein neuer Präsident, não é um novo partido es ist político. nicht eine neue politische A Partei. solução para o mundo é o evangelho. Die Lösung für die Welt ist das Você Evangelium. pode dar um amém? Kannst du dann einen Amen A sagen? solução para o mundo é o evangelho. Die Lösung für die Welt ist das O Evangelium. evangelho que salva, Ein Evangelium, der rettet, o evangelho que cura, ein Evangelium, der o heilt evangelho que traz libertação, und das Evangelium, die Befreiung o bringt evangelho que traz transformação. und auch Verwandlung. E nós aqui estamos aqui Und nessa manhã, wir, die heute Morgen hier sind, fomos alcançados pelo evangelho. wurden durch das Evangelium erreicht. Você quer ver uma coisa? Willst du was sehen? Diga, quem que mentia aqui? Wer hatte hier gelogen? Mentia. Gelogen. Wer hat? Mentia. Ja. Vamos abrir, Nicht so. Mach mal so. vamos abrir as cortinas do confessionário aqui hoje. Wir wollen hier beichten heute. Quem é que mentia antes? Wer hatte Aqui? gelogen hier? Na. Quem que não era gente boa aqui antes? Né? Quem não era gente boa? Wer Pastor, não era lá war ein grande. guter Mensch? Não era assim muito famoso, não. War nicht so ganz, also Erfolg. Ok. Eu não vou falar outras coisas, eu vou parar por aqui, já percebeu. O que quer dizer isso? Was bedeutet das? Que hoje nós somos diferentes. Heute sind wir anders. Amém. Quem mentia não mente mais. Wer lügt, der lügt nicht Quem mehr. roubava não rouba mais. Wer gestohlen hat, bestiehlt nicht Quem mehr. se prostituía não se prostitui Wer mais. sich prostituiert hatte, prostituiert sich nicht Quem mehr. falava mal não fala Wer mais. schlecht geredet hatte, redete nicht mehr. Amém? Amen. O que é isso? Was ist das? Foi a religião que mudou? War die Religion das Foi verändert o hat? pastor que mudou? War der Pastor, die das gemacht hat? Não! Nein. Esse é o poder do evangelho. Das ist die Macht des Evangeliums. O que Paulo diz? Was sagt der Paulus? O evangelho Das é Evangelium o poder de Deus. ist der Macht Gottes. É o poder de Deus. Das ist die Macht É o Gottes. poder de Deus. Die Macht Gottes. Transformar todo aquele que crê. Zu verwandeln alle, die ihn glauben. Isso é o que o evangelho faz. Das macht das Evangelium. Jesus nos deu essa missão. Und Jesus hat uns diese Mission gegeben. Ide por todo mundo e pregar o Geh in evangelho. alle Welt und predige das Evangelium. Mas não parou por aí não. Aber es ist nicht bis dahin geblieben. No evangelho de Marcos, Das Evangelium von Markus, capítulo 6, Kapitel 6, versículo 7. in Vers 7. Jesus ele escolhe alguns discípulos, Jesus wählte ein paar Jünger, os seus 12, né? seine 12. Olha só o que diz aqui.
E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Und ruft die 12 herbei und fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Quantos discípulos Jesus tinha? Wie viele Jünger hatte Jesus gehabt? Quantos? Wie viele? Quantos? Wie viele? 12. 12. E ele chamou os 12 Und rief die 12, que ele tinha escolhido. die auserwählt hat, Disse, ei, vem cá. haben gesagt, komm Eu her, tenho uma missão para vocês. ich habe für dich eine Mission. Vocês vão de 2 em 2 Wir werden zu zweite gehen e vão pregar o evangelho. und ihr werdet das Evangelium E predigen. eu dou poder para Und vocês. ich werde euch Macht geben. E aqui é importante nós entendermos uma coisa. Und hier ist es wichtig, was zu verstehen. Ele já nos deu o poder. Hat uns schon die Macht A gegeben. questão é o que é que nós estamos fazendo com ele. Die Sache ist, was machen wir damit? Tem crente Es gibt Gläubige, que ele não sai de vigília. die nicht aus dem Wächtergebet herausgeht. Não sai de campanha. Sempre está metido em campanha. Der geht nie aus einer Kampagne, also Gebetskampagne raus. Todo dia ele ora. Jeden Tag und Stunde. Senhor, Herr, me encha do teu espírito. erfülle mich mit deinem Geist. Senhor, me encha do teu espírito. Herr, erfülle mich mit deinem Geist. De segunda a segunda. Von Montag zu Mas Montag. não acontece nada. Aber es geschieht nicht. Tem alguma coisa errada? Ist irgendwas verkehrt da? O Espírito Santo, Der Heilige o Geist, poder do Espírito die Santo, Macht des Heiligen o Geistes, enchimento de der Deus na nossa vida, Erfüllung Gottes in unserem Leben. não é só para a gente pular no Es ist culto, não. nicht, damit wir nur springen können. Pastor, estou até me arrepiando. Oh, Pastor, ich kriege sogar Gänsehaut. Uau, que unção! Was für eine Você Salbung. sabia que o Espírito Santo não é para essas coisas? Weißt du, dass der Heilige Geist nicht dafür ist? Eu também gosto de sentir a presença de Ich Deus. mag das auch, seine Gegenwart zu fühlen. Quantas vezes nós nos arrepiamos? Uau, que presença de Deus aqui! Wie viele Male wir bekommen Gänsehaut und sagen, oh, was für eine Gegenwart Gottes hier. Mas sabe para que é a presença do Espírito Santo? Aber weißt du, wofür ist diese Gegenwart Sabe da por que o ist? crente tem que ser cheio do Espírito Weißt du, Santo? warum der Gläubige voll des Geistes sein soll? Para uma coisa, Nur für ein Ding, para pregar o Evangelho. das Evangelium zu Com predigen. poder, Mit Macht, com autoridade. mit Autorität. E Jesus chamou de 2 em Und 2. Jesus hatte zu zwei gerufen Deu-lhes poder und gab ihnen Macht, para expulsar demônios. unreine Geister zu E vertreiben. lá vai de 2 em 2. Und dann gingen zu zwei. Sabe o que acontece? Weißt du, was geschieht? Aonde eles chegavam, Wo sie os hinkamen, demônios se manifestavam. haben sie sich die Dämonen sich manifestiert. Yeah. Okay. Os demônios se manifestavam. Haben sie sich E os manifestiert. discípulos, na autoridade do nome de Jesus, Und die Jünger in der Autorität des Namens dizendo, Jesu no nome de Jesus, haben sie gesagt, im Namen Jesu, sai! geh E weg. os demônios saíam. Die Dämonen gingen E weg as pessoas eram libertas. und die Menschen wurden E befreit. quando eles voltam, Und als sie eles zurückkamen, voltam felizes. sie waren total E eles glücklich. dizem, Jesus, Und da haben sie gesagt, no Jesus, teu in nome, deinem Namen. até os demônios se submetem a nós. Sogar die Dämonen haben sie sich untergeordnet. Uau, que coisa tremenda, irmão. Was für eine Só que großartige Jesus chamou a Dinge. atenção deles. Aber Jesus hatte Folgendes gesagt. Jesus diz, Jesus sagt, alegrai-vos, freue dich. não porque os demônios se submetem a vós, Nicht, weil die Dämonen sich euch mas unterordnen, porque o vosso nome, aber o vosso nome freue dich, weil da euer Name ist está escrito no livro da vida. im Buch des Lebens geschrieben. Esse é o objetivo de Deus. Das ist der Ziel Gottes. Salvação de almas. Errettung der Seele. E deixa eu mexer aqui um pouquinho conosco hoje aqui. Lass mich euch ein bisschen bewegen. Nós estamos, que dia que é hoje? Welchen Tag ist heute? 11 de novembro. 11. November. Já estamos acabando o ano. Und es ist schon gleich das Jahresende. Agora pergunte para quem está ao seu lado. Frage für die Person, die neben dir ist. De preferência com um sorriso colgado. Und also am liebsten mit einem Kolgat-Lächeln. Quantas almas Wie viele Seelen você ganhou por Jesus? hast du für Jesus gewonnen? Pergunte. Frag mal. Pergunte. Quantas Frag mal. almas
Quantas pessoas viele Seelen você ganhou para Jesus? hast du für Jesus gewonnen? Quantas pessoas Wie viele Menschen ouviram o Evangelho através da sua boca? haben das Evangelium durch deinen Mund gehört? É um desafio para nós. Es ist eine Herausforderung Mas für não uns. pode. Jesus começa com 12. Jesus fängt mit 12 an. Agora lá em Lucas, vamos ver. Aber da in Lukas, Capítulo 10. Kapitel 10, Vamos ver aqui, irmão. Lucas, capítulo 10. Lukas 10, Olha só o que acontece. schau mal, was E geschah. depois disto, depois de dele mandar os 12, Nachdem dort depois disso, 12 gesandt hat, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. nach diesen aber bestimmt der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesichte her und in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Não era 12, Es waren nicht 12, agora era 70. jetzt waren 70. E Jesus disse, olha, eu vou mandar vocês de dois em dois. Und Jesus sagt, ich werde euch zu Zweite senden. Mas Jesus abre os olhos deles. Aber Jesus öffnet Ele ihren Augen. disse, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seiner Ernte. A seara é grande, irmão. Also die Ernte ist groß. Estão brancos os campos. Sie sind schon weiß E a missão auf da dem Feld. igreja, Und die Mission einer a Gemeinde, minha missão, meine Mission, a sua missão, deine Mission, é pregar o Evangelho. ist das Evangelium zu predigen. O Evangelho funciona, irmão. Das Evangelium O funktioniert. Evangelho é poder de Deus. Das Evangelium ist die Macht Gottes. Pastor, mas e se não funciona, irmão? Aber Pastor, wenn das nicht funktioniert, doch Funciona funktioniert. porque essa palavra, esse Evangelho, Weil es funktioniert, weißt du, weil dieses Evangelium é o poder de Deus. ist die Macht E olha só no Gottes. versículo Schau mal 19. in Vers 19. Jesus diz, Jesus sagt, eis, novamente, olha aqui, aos 70. nochmal, Eis que eu vos dou poder. siehe, ich habe euch die Macht gegeben. Eu vos dou poder. Ich habe euch die Macht gegeben. Irmão, Jesus já lhe deu poder. Jesus hat schon euch die Macht gegeben. O Senhor lhe dá poder para pregar o Evangelho. Der dele. Herr gibt euch Macht, um das Evangelium zu Você predigen. quer ver uma mensagem poderosa com poder? Willst du eine mächtige Botschaft Eu hören? não entendo esse negócio. Como é que é esse poder? Sentir? Also, wie ist denn das, Pastor? Wie ist denn Sachen mit der Sache von Macht? Pedro estava indo para a igreja Petrus ging zur Gemeinde. de manhã. Morgens. Eu não sei se ele tinha tomado café ou Ich não. weiß es nicht, ob er schon gefrühstückt hat. Eu não sei se ele tinha muitas contas para pagar ou não. Ich weiß es nicht, ob er sehr viele Rechnungen zu zahlen Eu só hat. sei de uma coisa. Ich weiß nur eins. Olha para cá. Schau mal hier. Ele estava assim, ó. Er war so. Lisilés. Also, Sem grana. ohne Geld. Não tinha nada. Er hat gar nichts. Tava os bolsos vazios. Das waren alle beide leer. A carteira estava vazia. Die Brieftaschen waren leer. Não tinha um cêntimo. Er hat kein Cent E gehabt. quando ele está entrando na porta, Als er doch an der Tür hineingehen tinha um wollte, paralítico lá da war ein Lahme, pedindo esmola. der hatte dann da um Almosen gebeten. E quando o paralítico viu eles, Und als dieser Lahme ihn sah, pediu dinheiro. hat er natürlich Geld gebeten. Pedro parou Petrus ist angehalten e disse: und sagte, Ei, hey, olha para nós. schau mich an, Olha aqui. schau mich an. E diz a Bíblia Sagt die Bibel, que o paralítico dass der Lahme olhou schaute esperando que ia receber alguma coisa. und auf die Erwartung, dass er was bekommen E würde. Pedro disse: Und Petrus sagte, Eu não tenho ouro, ich habe kein Gold eu não tenho und prata, ich habe kein Silber. mas o que eu tenho, Aber das, was ich habe, isso eu te dou. das werde ich dir geben. No nome de Im Jesus, Namen Jesu, levanta steh auf e anda. und geh. E diz a Bíblia Und sagt die que o Bibel, homem se levantou, dass der Mann sich auch aufgestanden hat começou a andar und fing an zu e gehen a correr, und laufen. e ele entrou glorificando a Deus no Und templo. er ging hinein im Tempel und hat Gott verherrlicht. Você entende o que é poder de Deus, irmão? Versteht ihr das, was Macht Gottes ist? Eis que eu vos dou poder. Ich
gebe euch Macht. Mais um texto aqui. Noch ein Text. Atos, capítulo 1. Apostelgeschichte, Kapitel 1, O versículo de número 8. Vers 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Vou repetir. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Quantos podem dizer amém por Wie isso? viele können Amen sagen Quantos dafür? querem esse poder do Wie Espírito viele wollen Santo? diese Macht des Heiligen Geistes Eu não estou haben? falando de energia Ich- positiva, não. Ich sage, ich rede nicht von positive Energie. Eu não estou falando desse choque elétrico aqui de 220, não. Ich rede nicht über einen Stromschlag von 220 Volt. Já, é bem forte. Es ist stark. Eu já levei um aqui na igreja. Ich habe schon einen Stromschlag gekriegt, Cortei rapidinho. weil ich dort war ich sofort wach. Mas o poder do Espírito Santo, Aber die Macht Gottes, ele não acende apenas, ele não acende lâmpadas. er machte nicht eine Lampe an, Ele não nur faz eine Lampe an. instrumentos ou aparelhagens funcionar. Lässt nicht, dass hier die Geräte funktionieren. O poder do Espírito Santo Die na Macht nossa des vida, Heiligen Geistes in unserem ele Leben, faz a nossa vida funcionar. lässt unserem Leben funktionieren. É poder de Das Deus. ist Macht Gottes. Isso muda, transforma. Und das verändert, das verwandelt. Agora, para que Jesus disse isso? Aber warum hat denn Jesus das Vocês vão gesagt? receber o poder do Espírito Santo. Ja, aber ihr werdet die Macht des Heiligen Geistes Pra quê? empfangen. Wofür? Para quê? Wofür? O que diz o texto? Was sagt der Text? E sereis as minhas testemunhas. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Para que é o poder do Espírito Santo? Wozu ist die Macht des Heiligen Geistes? Para você ser testemunha de Jesus. Damit du Zeuge bist des Jesus. Para que é o poder do Espírito Santo? Wozu ist die Macht des Heiligen Para você Geistes? chegar amanhã no seu Damit du local dann de in deine trabalho, Arbeit kommst, encontrar aquele colega com aquela cara de limão azedo. deinen Arbeitskollegen zu treffen mit dem ein Zitronengesicht. Ah, tá lá chateado, amargurado. Da ist er sauer oder traurig. Você chega lá cheio do Dass du Espírito kommst Santo, voll des Geistes dizer para ele assim: und ihm sagen, Jesus te ama. Jesus liebt dich. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus kann dein Leben verändern. Você sabia que Jesus tem um plano para a sua vida? Weißt du, dass Jesus einen Plan hat für Você dein sabia que Leben? Deus tem coisa boa para você? Weißt du, dass Jesus was Gutes für dich hat? Quando você está cheio do Espírito Wenn du Santo, voll des Heiligen Geistes o bist, Espírito Santo pega nessas palavras der Heilige Geist nimmt diese Worte, die du ausgesprochen e hast, começa a bater na porta do coração. und fängt dann an der Tür des Herzens der anderen Person zu klopfen. Tem gente que até perde o sono com isso. Es gibt Menschen, die sogar den Schlaf verlieren. Outro dia falando com uma pessoa aí Normal habe ich mit jemandem gesprochen. que está falando de Jesus para alguém que não conhece Jesus. Die redete über Jesus für jemanden, der noch nicht Jesus kennt. E a pessoa que está ouvindo, Und diese Person, die gehört que nem hat, acredita em nada de die Jesus, nicht mal was geglaubt hat, disse para a pessoa: sagte dann, eu não consigo nem dormir mais. ich kann nicht mehr schlafen. Eu começo a pensar no que você está falando. Ich fange an, darüber nachzudenken, an das, Was was du você tá me gesagt dizendo, hast. tá aqui, Alles, ó. was du gesagt Tá hast, me ist tirando o hier. sono. Der nimmt meinen Schlaf Sabe o que é weg. isso, irmão? Weißt du, was das O ist? poder do Espírito Santo. Das ist die Macht des Heiligen E Geistes. nós precisamos desse Und wir poder. brauchen diese Macht, E Ele já nos deu. die er uns schon O gegeben Espírito hat. Santo já veio. Der Heilige Geist ist schon Ele vai gekommen nos usar. und er will irmão. uns gebrauchen. O Senhor ainda continua chamando pessoas. Der Herr ruft immer noch Menschen. Qual é a política do reino, irmão? Welche ist ein königreiches Politik? Qual é a ideia do reino? Was ist die Idee eines Königreichs? Cada crente missionário. Jeder Gläubige ein Missionar. Cada de nós missionário. Jeder von uns ein Missionar. Existe um missionário que vai para outro país, como é Es o gibt nosso die caso. Missionare, die gehen in ein anderes Land. Das ist unser Fall, Como nós viemos para wie wir cá. hierher gekommen sind. Mas a Falvê Aber- está cheia de missionários lá, sabia disso? Aber die VW ist ja voll Missionare. Eu conheço vários deles. Ich kenne mehrere. Tem um monte de missionário que trabalha na Falvê. Das sind Menge Missionare, die da São arbeiten. missionários de Jesus, mas quem paga eles é a Falvê. Que bênção, olha só. Die sind Missionare Jesus, aber wer denen bezahlt, ist Jesus. Estão ganhando bem lá. Es ist VW. Ah, Quatsch. é missionário de Jesus, Es sind
Missionar Mas Jesu, quem paga o salário é a VW. aber wer den Lohn bezahlt, ist VW. Conheço um monte deles. Ich kenne eine Menge von denen. Alguns são alemães, Manche sind Deutsche, outros são brasileiros. andere sind E é Brasilianer. muito legal esse negócio. Und es ist so schön sowas. Quando chega algum irmão, alguém do Brasil, alguma família, Wenn jemand kommt aus Brasilien, eine Familie, para Wolfsburg nach Wolfsburg, e pela VW, né, para durch trabalhar, VW, um zu arbeiten, pergunta, vem à igreja, dann kommen sie zur igreja Gemeinde você vem, und dann fragen wir, welche o que Gemeinde du você kommst. fazia na sua Was hast du igreja, in deiner Gemeinde o gemacht? que você pode fazer aqui para Was nos kannst du auch für ajudar. uns machen? E é muito Oder mit legal uns ouvir esse machen? negócio. Es ist so schön zu hören. Pastor, eu trabalho para a VW, Ich arbeite da bei VW. Deus me abriu essa porta, vim aqui para a Alemanha, Gott hatte mir diese Tür geöffnet und ich uns kam vêm nach por 3 Deutschland. meses, uns vêm por 3 meses, Manche kommen für 3 Monate outros por 3 anos, und manche für 3 2 Jahre anos. oder 2 Eu já Jahre. ouvi isso muitas vezes. Ich habe schon mehrmals Pastor, sowas eu gehört. vim para trabalhar na VW, Ich bin, um zu arbeiten bei mas eu VW. sei Aber ich weiß, que Deus não me trouxe aqui só para trabalhar na dass VW. Gott mich nicht hierher gebracht hat, nur um Eu bei sei que VW Deus zu tem alguma arbeiten. coisa, Ele quer me usar Und aqui ich na Alemanha. weiß, dass Gott für mich was hat. Er will mich hier in Deutschland Como gebrauchen. já aconteceu com irmãos alemães que saíram daqui e foram lá para a China. Wie auch war mit den deutschen Brüdern, die auch hier geschehen ist, die sind nach China Trabalhar. gegangen. Trabalhar na China pela VW. Durch VW. Irmãos nossos daqui. Also Geschwister von uns. E chegaram lá, Und die sind da hingekommen. continuaram trabalhando. Sie haben mal weitergearbeitet. Mas Deus começou a usá-los. Aber Gott lá hat na China. angefangen, denen zu Você gebrauchen. entende o que é esse chamado missionário? Versteht ihr, was dieser missionarische Ruf Qual é ist? o objetivo de Deus? Welche ist die Ziel Gottes? Cada crente, Jede cada Gläubige, pessoa, jeder um Mensch, missionário de ein Jesus. Missionar. Eu vou convidar você a se Jesus. colocar Ich em möchte pé. gerne dich einladen, aufzustehen. Talvez você possa dizer Vielleicht isso kannst du para sagen, quem está pertinho de für você. die Person, die neben dir ist, Eu e você, ich missionários und de du, Jesus. wir sind Somos Missionare missionários Jesu. de Jesus. Ich bin Missionar Jesus. Somos missionários de Wir sind Jesus. Missionare Jesu. Missionários de Jesus. Missionar Esse é o nosso Jesus. propósito. Das ist unsere Absicht. Esse é o nosso chamado. Das ist unser Ruf. Missionário de Jesus. Jesus, Missionar Nós Jesus. temos um irmão aqui. Wir haben einen Bruder, Que passou aqui, der hier, Vitor. Talvez alguns conheceram o Vitor. vielleicht hat er jemanden kennengelernt, der Vitor. Ele veio do Brasil Er kam aus para Brasilien. jogar futebol aqui. Onde era lá? Magdeburgo? In Magdeburg Fußball zu spielen. Veio jogar bola. Er wollte nur Fußball Aí o spielen. Marcão. Der Markus kennt ihn. Esse é o Ja, Marcão. das ist der Markus. Ok. Também foi jogador de futebol. Er war auch ein Veio Fußballspieler. pra cá com esse objetivo. Er kam hierher mit dieser Absicht. Hoje já não joga, né? Heute spielt er nicht Mas mehr. tá pregando o Aber er evangelho. predigt das Evangelium. E agora outro dia falando com o Vitor, Und dann vor ein paar Tagen habe ich mit Vitor gesprochen. que estava lá em Magdeburgo, Er wohnt hier jetzt da in Magdeburg. jogando futebol. Er hatte dann da gespielt Agora ele tá lá em Budapeste. und jetzt ist er in Budapest. E ele disse pra mim, pastor, Er sagte, Pastor, nós estamos aqui com uns 20 jogadores. wir sind hier mit 20 Spielern E eu tô fazendo culto aqui na minha casa. und ich mache hier in meinem Haus Gottesdienst. Toda semana a gente se reúne para cultuar o Senhor aqui. Jede Woche wir treffen uns hier, um einen Gottesdienst zu Estão machen. jogando bola? Spielt der Fußball? Sim. Ja, Mas estão fazendo missões. aber sie machen Missionen. Você pode estar trabalhando? Kannst du dann arbeiten? Sim. Ja, Mas são missionários de Jesus. aber du bist ein Missionar Gottes. Mas eu Missionar trabalho lá no hospital. Oder du arbeitest da bei Krankenhaus. Nós temos irmãs aqui, Wir haben enfermeiras. Geschwister hier, die Krankenschwestern sind. Seja uma missionária lá no hospital. Sei ein Missionar in deinem Krankenhaus. Seja uma missionária lá para os seus pacientes. Sei eine Missionarin da für die Eu Patienten. estou no meu birô. Ja, ich bin in meinem Büro. Seja um missionário de Deus lá no seu birô. Sei ein Missionar Gottes in deinem Büro. Lá na faculdade. Da in der Uni. Seja um missionário de Deus na faculdade. Sei ein Missionar Gottes in einer Uni. Pastor, estou entregando pizza, pastor. Oh, Pastor, ich bringe Pizza nach Hause. Então seja um missionário quando entregar Sei ein pizza. Missionar, wenn du deine Pizza trägst. Pastor, estou cozinhando, Pastor, pastor. ich koche. Seja um missionário cozinheiro então, irmão. Dann sei einen Kochmissionar. Irmão, eis que eu vos dou poder, disse Jesus. Sagt Jesus,
deixa Deus te usar, ser um missionário na rede. Lass Gott dich gebrauchen, dass du in diesen Bereichen dich gebrauchen kannst. Pastor, eu só vivo no Facebook, cara. Pastor, ich bin nur beim Facebook. Então faça alguma coisa útil, seja um missionário lá Dann no mach mal was Gutes und sei ein Missionar Essa da. vai pra molecada, pro jovem. Das ist ja für die jungen Leute. Ouça o que Deus está te falando aqui. Höre, was Gott euch sagt. É porque tem gente que fica lá, molecada, no Facebook. Ah, weil es gibt Menschen, die sind nur beim Não, Facebook. então seja um missionário. Dann sei ein Missionar. Tanta porcaria que colocam lá. Es sind so viele Mist, die da Então ist. coloca alguma coisa de Deus lá no Facebook. Dann schreib mal was Gutes und was über Gott. Não, missionário é Missionar a nossa missão. ist unseren E o Auftrag. propósito de Deus é cada crente um missionário. Und den Ziel Gottes, jeder Gläubige ein Missionar. Eu quero orar com você. Und ich will für dich Se beten. você quiser se juntar a alguém, Wenn segurar du zu na mão, jemandem abraçar, gehen como você möchtest quiser. oder die Hand einfach geben, Ja, nós vamos orar juntos wir agora. wollen zusammen beten. Vamos orar juntos. Wir wollen zusammen beten. Vamos orar juntos. Wir wollen zusammen beten. Eu quero orar para que o Senhor mande assim uma chama missionária no Ich nosso möchte gerne coração. beten, dass der Herr möge eine Flamme in unserem Herzen Uma chama de missões. sendet. Also eine Flamme der Mission, Para que possamos ser missionários. damit wir Missionare sein können. Onde quer que estivermos. Egal wo wir sind. Sermos um instrumento nas mãos de Deus. Damit wir ein Instrument in Hand Gottes, ein Werkzeug in Hand Gottes sein Eis kann. que eu vos dou poder, diz Jesus. Ich gebe euch aber die Macht. Eis que envio sobre vós o Espírito Santo. Ich sende über euch den Heiligen Geist. Oh, ele já veio sobre nós. Kommt schon über uns. Ele está aqui nesta manhã. Ist hier heute E ele Morgen. quer encher a sua Und vida. wird dein E Leben fazer de você um füllen. Will instrumento. aus dir ein Werkzeug machen. A ponta da flecha. Wird uns an die Spitze des Pfeilers Que machen. vai alcançar vidas e corações. Die Menschen erreichen werden, die Herzen erreichen werden. Oh, Espírito Santo.